abantu sobabonile obaziyo engabazi mina nguyihlo. Njengoba mina njengoyihlo uDlamini ngakuzala. Usuzibonele umkhwenyana wakoShezi. Ngakho ke ndodakazi. Ngane yami ungasiphoce emzini. Ufike uyiphathe kahle. Ukhombisa ukuthi usuke ekhayeni lakaDlamini, ekhayeni elinomthetho. Ngane yami akafuneki umakhosi ogcwala imizi yonke, nomakhosi ongena emzini sekushone ilanga. Uyiphathe kahle makhosi. Ubusumakhosi kulo amuzi. Uyihloniphe ngane yami. Kubo Mambalisto, kubo molweni namkelekile nonke kwezi Chisave Entertainment guys, sisagubha ilobola kaSamkelo no Mbalisto uHlengiwe Dlamini as she goes, or rather as she calls herself laphana ke ku Facebook and TikTok guys. Izolo ilobola kaSamkelo iye yaxabanisa kakhulu abantu abaninzi bemkhola besithi akamloboli manyani uHlengiwe. Wenza nje i-content, you understand. So uye waza ke come forward uHlengiwe wathi guys, if i-content, guess what, it's okay. Le content iyangikhuluphalisa mina nkosi yami, siyekeni siyenze from 14 to 15 years size to 30. I think ebezama ukuthi benxiba impahla zabantu abana 15 to 13 years, then now saying size 30. Wathi ke Samkelo, mina ngiyabonga sithanda sami, uqhubeke nezinto ezinhle ongenzela zona, ungapheli amandla. Khona ke nale post iye yashare laphayana ke on kuthiwa intweni ladies house, right, beveza into bayibonali nje icase lebheya ingathi le empty njena akhonto, meaning that i-content manyani. uSamkelo ke wabuya wazobaphendula eveza into bahayibo icase belinaye okanye belinawo ubheya, ndithi that's how you say belinawo ubheya ngaphakathi, so akuyiyo le content abantu abacinga bafana yiyo. uSamkelo ke uye waveza naye uba uyaregreta impilo yakhe ebeyiphila before kufike uMbalisto. Uyatsho uba wake wabhayiza kakhulu ngokuthanda isithembu. And in closing, uMambalisto ke uthe okusalayo egama lami libhaliwe enhlizweni yakhe and libhalwe ngo-inki ongasuki. Guys, asike silindeni, let's give them 1 month. Sifuna ukubona le music video abantu ke abathetha ngayo abathi ngeka DJ Tira, bathi nalo tata othetha apha abathembu bangutata kaMambalisto. So we'll just have to wait guys and see sonke sizobe sikhona. Anyways guys, ngiyacela mas engage and down on the comments, ni like and surely nizonibona on my next one. Bye.